Marko sa kanala Pizza TV Games, a mi danas nismo u klipu, danas je uglavnom, danas malo chillamo, uglavnom danas sam tu na daruvarskim bazenima ili toplice, kako god, evo da vam malo pokažem. Kao što vidite, ovo je tu moja mama. Da, uglavnom, evo, sad ćemo ići na, evo malo da mama će me snimat, pokazat ću vam na ovom toboganu, evo da vidite. Tamo su moja braća. To. Ništa ljudi, idemo mi sad tamo, ajde, pa se vidimo. Meni sa kupanja, već je vani mrak, kao što vidite imam jelene, da. Tamo je vani mrak, već sve vani. Glavno je ovo moje računalo, sada ga upalim. I to idemo sada, da malo sa bazena. Vratio sam se, evo tu. Sada ćemo, nešto ću malo igrati LOL ili nešto. Sada da vam kažem da sutra izlazi epizoda LOL-a sa Crazy Kingom i Misterom Hopacupa. Da, uglavnom još smo jednog igrača dopeljali, sa nama je moj računalo, PC. Ništa ljudi, ovo je bio jedan kratak vlog, ljudi, pozdrav!